Rere ayuthi ingi merikanite gutengerania na maundu niguo matonge na ihenya nitusharitie mawoni kuma kuri muingi aikari athika magitariria kiria kiratuma andu ethi kuingihirwo ni meciria magisharia miaramano. Nĩ ngatho ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ mwena wa Toro Juja kaunti-inĩ ya Kiambu ndĩna mbeũ njĩthĩ me haha ngĩenda kwaranĩria nao njigue kana hihi mena pressure ya kwenda gũkinyanĩria maũndũ marĩa menamo no rĩngĩ magakorwo mena mĩhĩnga mĩingĩ na no nyende tũrike kuo ĩmwe kwa ĩmwe wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũnjĩre hihi we he ũndũ ugĩte we no wende gũkinyanĩria no ndũrĩ ũrakinyanĩria. Marĩtwa njĩtagwo Jeremy Karanja kuma mwena ũcio wa Toro mwena ũcio ũngĩ so niĩ ta mbeũ njĩthĩ he maundu nyendaga gwachiva unaona nyendaga kuhingura kindu ta kabiashara gakwa hau gakwendia indo ta hardware oguo unaona no riu resources hatire bia hatire capital hatire unaona wetuma resources tirauma riu ithu ta tungenda atiriri kwaria tu ta thirikari ta guko twi guku ri tungiona kanyamu kanini agutwe iguru tuhote kuona twikinya riu ringi tuthie ngathi wengi na tondu miaka no irathie na mahinda no maragithie ni muraigwa mwina pressure yo ati ni muratengerio muno ni murenda ku achieve maundu macio. Pressure no nginya korwo ko ndu ariri mathaa ni mekanira thie uguo auga na tuna goals turenda ku achieve tumeset tunataka ku achieve so we want to go to the other level but sasa hiyo capital hakuna kufungua na biashara unaona so as you delay sahi pressure iko kwa akili sasa unashangaa like nataka ku move the next step but how unaona resources hakuna. Asante sana Mimi naitwa Maureen. Kuna vitu zenye huwa nakuanga nikiwa nimeset lakini sija achieve cause tukiangalia current situation yetu kwanza kaa pesa siku hizi ni hard kupata. Kaa sahi niko na course yangu nilifanya hair dressing lakini hiyo pesa ya kuanzisha kazi sina. Saa Kenya tunaweza tu na hadi si peke yangu kuna majenzi wengi wanataka kuanzisha kazi maybe kwenda kaa wenye walitoka form 4 kwenda uni lakini hawana hizo pesa cause tukiangalia current situation yetu hii nchi venye inatupeleka hapana. So Kenya tu tunaweza tuomba ni mtusaidie at least hata kama ni hiyo tu kutupatia job opportunities cause najua kuna wengi outside there wenye wanaweza taka kukuwa na hiyo uwezo ya kufanya hiyo kazi lakini hawawezi cause kuna job opportunities cause hata kama pale kwenye unataka kuanzisha kazi au hujapata cause maybe wanakuambia you are not perfect at this maybe wanakuambia ama maybe unaenda unapata yes uko na kazi hapo lakini kazi yenye umepata au yuko perfect to that so unasikia mkuu na hiyo pressure unataka kuachieve lakini hiyo pressure hadi imetujaa sahi cause unajaribu in any ways yenye unaweza kuanzisha kazi yako lakini uwezi. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.